अहानबद मरुइबा अपडेट खतंग म्याम थमजरमगे NSCN फोंदोरपा KNA बीना Meitei Revolutionary Group की मायोक्ता वार वेक तौबा लंदाबद इंडिया ना मतिंग पांगेरी NSCN GPRN की Ministry of Information and Publicity ने थोकपा KNA बीना Meitei Revolutionary Group सिंगी मथक्ता लंदाबद Indian Security Force ना logistic अमसु material support पीरे है वाफम फोंदोरकली हैरी म्याम तेंदर असुम थमजरमगे म्याम पुना नोबा अपडेट एमिनसी पानम पाउसेदी की मरुएबी ई पाउसिन खोगसरगा मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदी की म्याम थमसगी अहानबदा IIT की अहुम सुब कन्वोकेशन पांगथोखरे मणिपुर की इरांग मरक्त एकेडमिक एटमॉस्फेयर कहन्दना थमलंबदा गवर्नर अपेन फोंदोखरे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT सेनापति की अहुम लक्षुबा कन्वोकेशन थोरमसी IIT मणिपुर सिटी कैंपस मंत्रपुखी पांगोखीबगा IIT की डिग्री होल्डर मेडल फंगलबसुबु गवर्नर अनुष्या उइके थगत फोंदोखरे IIT डिग्री होल्डर मेडल फंगलब महिरोइसिंबु गवर्नर थगत हराब फोंदोखबगा मखोगी तुंगी पुंसीदसु माइ पाकवा मिरे अममम ओइरसनु हाइना येपथाउजाल पीखिरोदना IIT की ओजा सिंह ममा मपासिंग मदि महिरोइ सिंगी होनजमना ओमसुबा कन्वोकेशन असि माइ पाना पांगथोक ngambani haiduna मखोइना लौखिबा थाउदांगबु थकत फोंदोखि इंस्टीट्यूट असि मणिपुर दा हंगदोप नौरिबो ओइरगसु कंप्यूटर साइंस अमदि इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की ओइना मतिक चाना मतंग सुनब खुलाई सिंग लैरे अमदि क्लासरूम सिंग मतंग सुनना सेमकली अमदि ग्रीन कैंपस अमा ओइरि हाइना सिंगथाबगा लोइना इंस्टीट्यूट असि न तोंगान तोंगानबा कोर्स क्या महिरोइ सिंग तकबी तंबीबी खुदोंचाब पीरी हैनसु गवर्नर फोंदोखि माना मखा तारदुना हाय इंस्टीट्यूट असिदा एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स हापसिलकपा असिमा अफब खोंथाक अमा ओइबत नतना मसिना विकसित भारतपु मपुंग फोनब ngamlagani hangdokliba course asina महिरोइ सिंगी तुंगी पुंसिगी मायोन अमा सेमदुना लैंगा की थबक ngaidana leibagi muhut masamak employer अमा ओइरकनबगी लंबी सिंग पीरगनि हैनसु फोंदोखि IIT Manipur na horakpa matam kumza English ngani ka kungani thoda supnagi mahairoi nupi mari khak lerambadu telaba matam asida nupi mahairoi masing yam khatlambada apian ba phongdokhi hauji IIT Manipur nupi mahairoi yangkhai ma palairi Manipur mamang sahi gi me uhum digi kangluk ki marakta irang thoktuna sahi ama helaklaba phawba tangduloi taba phibam ama purakpa ngamdana lairiba maram asida IIT Manipur na masigi academic atmosphere कहन्दना थंबदा गवर्नर अपेन फोंदोकपो लोइना IIT Manipur की डायरेक्टर प्रोफेसर कृष्णन वास्कर बु थगत फोंदोखि गवर्नर लमदम सिगी नहासिंगदा IIT की BTech प्रोग्राम दा जॉइन तौनबा अपील तौरदुना महिरोइ सिंगना इंस्टीट्यूट असिना पीरिबा खुदोंसाब सिंग लौनबा वाफम थंखि ngasiगी कन्वोकेशन सेरेमोनी अदुदा इंस्टीट्यूट असिकी महिरोइ अनिदा हेगाट amasum communication engineering da BTech degree pikhi thoramadu da IIT senapati ki board of governors ki chairman Dr. Sudhi Araun IIT Manipur ki director Professor Krishnan Baskar board amasum senate ki members sing register faculty members sing mairoi sing amadi invitee sing saruk yakhi atopa paomana horticulture scheme gi matang na media sensitization program haudokre कांगलोन कायना पुथोको लउ सिंगु की पोलम सिंग खुनाइद मखल क्या की सेटिंग पीरी के देबदता कांगलोन कायना पुथोरक लउ सिंगु की पोलम सिंग खुनाइद मखल क्या की सेटिंग पीरी अनसेप ओइब चिंजाक सिंग मियोइब की चिंजाक कौब यारोय तिजंग कजंग दब खुनाय अमगी दम आइखोय की चिंजाक सिंगी फूड स्टैंडर्ड वांखत हनब मथौ ताय है मणिपुर लेंगा के हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन डायरेक्टर के देबदता शर्मा फोंदोखरे वाफमसी ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजुगी सही अमसुन सथगदबा गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ग मरि लेना हॉर्टिकल्चर स्कीम की मतंग ngasiदगी हौदुन निनि सुन सथगदबा मीडिया सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हौदोखुगी थोरमदा मांगना फोंदोखिबनि डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन की लमजिंग मखादा आमजुन सिंगुना मणिपुर प्रेस क्लब की लोकता कोल ngasi पांगथोखिबा थौरमदुदा ICRNE region Imphal की principal scientist Dr. IM Singan अखनब मिथुंग लेना मदि आमजो की प्रेसिडेंट बिजोय काक्सिंग ताबम थौरम मपु ओइना सरुक यादुना स्टेट असगी जर्नलिस्ट सिंग यावना तोवान तोवान मियै क्या सरुक याखि थौरम दुगी अथोब मिथुंग लेन की वरोल पीरदुना के देबतदना फुंदोखिबदा हिरम खुदिमक्ता मियाम पाक्सना वखल लौसिंग
पीबदा मीडिया की मतंग यावदना यारोय ऑर्गेनिक फार्मिंग करीनो खंगलमदबा स्टेट असगी मियाम अयाम्बंग सिद ऑर्गेनिक की मतंगना खंगलकलिबा आमजु अमदि पाउमिसना लौखिबा थौदांगनि मणिपुर सिद ऑर्गेनिक फार्मर की मसिंग लेपतन हेनगलकली अनसेप ओइब चिंजाक सिंग असि मियोइबगी चिंजाक ओइना लौबा यारोय लौ सिंगुगी कांगलोन कायना पुथोरकपा पोलम सिंगना खुनाय सिद तोंगान तोंगान सेथें क्या पीरी लमदम सिद फंगलिबा चिंजाक की पोलम अयामना मखल क्या की केमिकल सिजिनदुना पुथोरकपना अयाम ओइरी अदुबो मसि मतौ क्रम हंथानगनी हाइबसिसु अखोय गुबना नैनबा अमा संयाकी मांगना मखा तारदुना अतोप लेबाक सिंगे फूड स्टैंडर्ड की स्टेट असिना का हेना हंथना लेबगुम तौरी अखोय मियोइबना सारिबा चिंजाक असि पुथोकपगी कांगलोन अमा लेफम थुई केमिकल हापसिनबा अमदि कांगलोन चुमदना पुथोरकपा फूड स्टैंडर्ड नेमबा चिंजाक सिंग असिना खुनाय अमदि मियोइबगी पुंसिदा सेक्टें क्या पिरकनबगी असौबा मसा अमा ओइरी फूड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस गैप की खोंगथांग अमा लेबा असिदा सोइदन लालगने हारिबा खोंगथांग असिददि मलेम पुंबना यानरबा अकनबा केमिकल खरखक सिसनदुना पुथोकपगी कांगलोन यावरी मरम असिना लाकदोरिबा सही अमा अनि असिदा गैप असि लेबा असिदा हेक इम्प्लीमेंट तौरकपदा स्टेट असिगी ओइनसु कानबा फंगनबा अखोय थौरांग तौबु संगी हारिबा कांगलोन असि ngai yokpa amadi sasan loibadasu apply tobi hai tinjang kaijang daba khunai ama kidama akhoi kudimakna thaudang lomina saiki ngasi pangthokiba media sensitization adu ki akon bigi session census ta mama gi project Donald Saubamna role of Manipur Organic Mission Agency mama in agriculture development in Manipur haibi hiramda resource person gi wadol thamduna interaction su pangthoki मखासा थरक पोइना कंगला पाव एडिटोरियल म्याम थमजगी AR म्याम थाजब थमलक्तबा मणिपुर ममांग सही मे अहुमदगी कुकी अम सुमितेयनी की मरक थोलखिबा थागदो सिदा ngak सेननब लैरिबा तोंगान तोंगान सेंट्रल फोर्सेस मिलिटरी अमसुम पेला मिलिटरी सिंगी मरक्तगी असम राइफल्स की पर्सनल सिंग मियाम करिगी दमक्ता थाजब थमंगमद्रिबनो अदुगा अतै सेंट्रल फोर्स सिंगना करिगी दमक थाजब थमलिबनो हाइबदु नैगनिंगाय होय सही अम हेलगलबा कुकी अम सुमितेयनी की मरक थोकलिबा वाथोक असिगी वोरुसिन प्रकनबा नत्रगा मियामगी पुंसी अमसुम लंथु ngak सेनबगी दमक इंडिया गवर्नमेंटना थाजिलखिबा असम राइफल्स नतना अतै तोंगान तोंगानबा कंपनी सिंगी पर्सनल सिंगी मयोक्ता का हेन यानिंगदबु उत्पलैति अदुबा मियामना असम राइफल्स की मयोक्ता यानिंगदबा मदि पेनदबा फोंदोकपगी खोलाव लावबा मदि खोंजंग सिंग लेपा लैतना संगसिनदगी वाथोक लैरि इंडिया गवर्नमेंट मदि मणिपुर की गवर्नमेंट की माइकेदगी सिंग अमसुम तंपा की लोइबी लोया की तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदा सिक्योरिटी फोर्स सिंगी कैम्प अमदि पोस्ट हांगदोक्तुना वाथोक असिदा पामदबा थौदोक सिंग थोगननबा अमदि ngak senbagi thabuk sathari aduba asam rifles ki post amadi kem ke mitmangda sin kuki jau narco terrorist singi kem sing amadi post sing hangaliba si karigino loina kuki terrorist na khulngak liba khunja mitei singi mathakta nomai kap thaduna myat ni pun sathabada asam rifles ki personal singi maraktigi nomai kap yawba amadi khulngak liba mitei singi maikidigi landarak liba kuki sing takhokina ba khonabada athingba pibana singba थाउदोक सिंग सिन मरम ओइरगा मैरा पाइबि सिंग मदि नुपि खुनाइना मखोइगी मफमदा थाजब थमंगमदबा मदि अकी तुजुंग पोकनरखिब सिंग लवि वाथोक असिगी मतंगना मियामना असम राइफल्स थाजब थमद्रे हाइबगी अफोंग खुलाव सिंग लावबद नतना वखत मिफम अमसुं खोंजंग सिंग लेपतना सथरि सिंया तम्यादा खुंदारी मितै सिंगदा कुकी सिंग अटैक सथबदा ngak सेननब थंबा फोर्सिंग गोरखा रेजिमेंट CRPF BSF न सिंगबा थोललगा असम राइफल्स न मुद सिजिननबा थौरांगी मयोक्ता मफम मफम मदुगी खुंजा मियामना असम राइफल्स न मुद सिनबा यारोय हाना लेरंबा फोर्सिंग लौथोखिबा मदि सखिबा यारोय हाइबिगी खुलाव लौरखिबा सिदगी खंगमंगमलिबदि मियामना असम राइफल्स नतन अतोप सेंट्रल फोर्सिंग की मफमदा अखाबा मियंगना यंगदे मखोयबु नुंगसिबा मियंगना येंगी हाइबसिनी मियामगी माइकेदिगी असम राइफल्स ता थाजब थमंगमदबगी खुलाव लेरखलिबसी करी मरमगिनो हाइबदो असम राइफल्स की मकोक थोंगबसिंगना मियंग संगदुना मियामगा अफबा मरी थंबा ngamna bukhona pamthui miyamna Assam Rifles की पर्सनल सिंग थाजब लेट्रिबसि करी अरानब तौख्रबगे अमदि हौजिक थोलिबा वाथोक असिदा नकल नामति गेबा मियंगदा मिसंग मिखाइ नाइबा थावोक सथब लेरबरा हाइबदो थिदोक्तुना मियामदा मानबा मियंगना येंगनबा होनबा मथौताइ करीगुमा ngamloidaba लेरबदि करी तौगदगी हाइबगी फिरेब अमा लौदुना मियामगी थाजबा मंगंदना बुखोना पमथुइ
स्टेट असगी मियाम मारुओइना खुंगंगी मेरा पाइबिसिंग रेड जोन एरिया दा मियाम ngak sienbegi thawai pangliba forcing muta Assam Rifles na mut sinduna ngak sien hananaba thawrang lokhatpegi mayokta miyam gi iho lairakliba sina maramoiraga hauzik lairakliba wathok asigi mathakta anauba lanthok ama lehananaba India amadi state government ki maikedi gi khotna da basumi miyamna Assam Rifles ki mayokta thajaba thamba ngamdabegi kholaw lairakliba si kohnanaba khotna gi haiba tarabadi koki singna namna khundaba mafam singdagi Assam Rifles ki personal sing laktolaga atopa security forces na mut sinjinanaba thawrang lakholabadi central amadi state lainga ki mafamda thajadaba amadi singnaba miyeng lairibasi kokhanba ngamgani haibegi thajabale loinana wathok asigi waroisin puraknaba honabada hena khumang jakshilakani haibegi thajaba leitaba nati miyam gi thajaba manglaba lusingba natraga party natraga na security force ado asoiba aranba thong leirabani asumba maikaida laknaba honadrabadi masana masabu lekha tahanjaba oi haiba kangla pau gi editorial mem da makhata na thamjari makasa tara koina to paw wall Meitei council ga mari lenati media da miyo ekhrana wall Meitei council WMC gi logo amasum hana sijinaramba hauski sijinadraba letterhead sijinaduna WMC gi matangna miyam da samamna pokhanana ba campaign se taba thingare hariba pawsing asi WMC ga mari lenati hadi WMC gi secretary general CEC Yambem Arun Meitei na thadorak pa chirolamada mathaki waphamasi fongdokladuna WMC gi chairman Hygruzam Nabasiam lakadaba kumza English singaniga kunga tereki mi phamlen Zarel conference na anawu sahi ahungi tamgi chairman ama khandriba fawba mahang chairman ona adumak lei haidi World Meitei Council gi official website www.worldmeiteicouncil.com na marueba WMC gi paw information upload tawduna thamli media gi isel inausna karigumba ngarangi matawdawna matungna makhata na aran paw disinformation campaign taroglabadi mathakta pizariba official website sida hana confirm tawbiyu hairi amaramda WMC Tripura unit ki president WMC Myanmar Federal Unit ki General Secretary WMC Manipur Unit ki General Secretary WMC Assam Unit ki General Secretary WMC Delhi Unit ki General Secretary amasum WMC Nagaland Unit ki General Secretary na punna kuyek bidro thadora pa sirolamada Imphal gi print amasum electronic media da ngarang hauzik laibaki damak tungi lambi semhaunaba WMC na hauribi ihawasi na thaiduna Puna bohonarakpagi mami taba aran wardroll sing WMC ki logo amadi han sesinaramba letterhead sesinaduna sataba thingnare haidi WMC ki chairman Oza Haikuzab Nabasiam gi lising makhada irai pakki amasung tungi mirol sing ki damak hanba leitana mangna sangsingani haiba wakum thamlakli hanasu pawshida makhatari atopa pawmana kokthad ki base lakthokibi yaru haidana khongjang sangsingre Kokthadi ki BSF lakthokibi yaro haida kokthagi khunjasing lambi thachinduna thamkhre kokthag khulda mathau toriba BSF personal sing mafamadudagi lakthokinaba center lenga ki order ama tholakpadagi numit khirani gi mamangdagi kokthadi ki BSF chatkibi yaro haina khunjasing thingduna thamlingai serakta ngasi nungtul amu ikhang khangauduna BSF personal Platunama lautukna bokhonara kodiki hauji koktha kulgi khunjasingna BSF personal sing sakhibi yaru haina koktha khuno lamkhai makhada lambi thingbi khongjang sangsingkre haidi haujikta phangma pawda koktha gi khunjasinga koktha khulda leiba ahumsuba Assam Rifles ki CO yanaba ma purapadagi BSF personal marfu leibigi manungda kuntradi koktha khulgi lathokre haidi hairiba BSF personal sing kuntradu Tengnopal da mathau tawnaba sakhibani haina koktha khunja singda ahumsuba AR gi CO na haibidigi yanakhibani hairi atopa pawmana Manipur gi irang da miyoi lising khumfuga tare lanjenari IDMC Manipur mamang sahi English singani ga kungo humdoi gi me dagi tholak liba kangluk gi irang da miyoi lising khumfuga tare mayumai kai thadoktur lanjenari haina Geneva da based over internal Displacement Monitoring Center IDMC na hawkiba leba pu numita thadorakpa report amada phongdorakpa galoinana hairiba masinga sikumja English ngani ga taraga nipan dagi ngasi phawbagi manungda India gi oina ethnic violence na khwaidi yamna lanjenaba masing oiri hari report adugi matung ina Manipur da thokliba kangloki irang na maram oiduna lanjenariba
mi sing asi state asi apun mi sing gi sara taraga mathuni report asina makha taraduna India gi atai mafam sing da thoki ba ising isaw akan manong le nuksit namadi yuar haban maram oiduna lanjenaba apun mi sing lakh 5.2028 romni aduba kanglok ki irang na maram oiduna lanjenabadi Manipur gi irang da lanjenaba masing asina India da kumza English ngani ga taraga nipan da gi ngasi phawba da khwai gi yami hairi Manipur da thokliba irang sina maram oiduna lanjenari ba singi saruk manga thokpagi amaromdi yumthang nabi state sing maru oin Mizoram Nagaland amasum Assam da lanjena khiadi report aduna makha taraduna mamang sahi English ngani ga kungo humdoi gi March thada Manipur High Court na Meitei community bu scheduled tribe oin center na recognize tawnaba recommendation tawba order ama takhibaga mari leina English ngani ga kungo humdoi gi me humda Chuchampur da irang si horokibani amadi makata na district kudimak da kingsa gi thagdok sing tholaki Manipur da thokliba kangluk irang sigi asauba maram amana lamgi sayanabana su oiri hari India gi atai mafam sing da thokpa natural disaster na maram oiduna lanjenaba gi matang report asina palladuna kumza English ngani ga nipan gi India gi tuan mafam sing da thokiba ising isaw na maram oiduna apanba miyoi lakh 3.52 mayum leitaba miyoi ohenki hairiba matam asida Assam gi district kunda chukhiba akanba nong na maram oiduna miyoi lising maudraga mathoi mayu maiki leitaba miyoi sing oinaki mamang sai gi July mapanda millimeter samag yanghi gum doi gi sang da Delhi da nong subadagi Yamuna Tural pathok tu na miyoi lising kunga taret mayu maiki leitaba miyoi ohenki mamang sai gi angan ba sarukta Uttarakhand gi Josim Thata yuar habadagi miyoi lising mari mayum leitaba miyoi ohenki cyclone Biparjoy na maram oiduna West Coast miyoi lakh 1.05 mayu maiki leitana lanjinan ki amati mamang saida India da tungan ba maram na miyoi million 46.9 internally displaced person ohen ki hainasu IDMC gi report aduna pali aduga hausikoi di meyam pau sumatang sa lusingjarage masu meyam pun anoba update ngai mina sa nasu channel sigi maiki legi meyang gi mafam da makhata na thamjari